Sabi na kanimbulo binaka na bikin. Sabi na binaka pakalevu nimbula binaka biyo sambula sia na biyo kani ni siama tiku menaka binaka ni kuwa na bunata pangau ni siama tiku mikina kita bakumbula saka cukayani na leni timbi ni talo nawe Dr. T and buno waktu rango Hawaii au ni taka ni rongo binaka tiku yani na biyo liba ni program monggo bakumbula saka cukayani bikim ni toto kasara na siama tiku main na buno waktu ranga o Maduata waktu lu saka tiku na bendel ni abu tambu kedisara na benua do matalebu ela tikini au ongo kromenta batukina ngo kina nonda bulangi dokai bulangi sureti siamo sar cukma ito na yan klani bungo weekenda and sando rongo da wasama na benua wakturanga o nauru na sigini ko enda na buli tokine so na kame mbelata na bonongo nauru enda na kiri nonda bulangi o alumita leke naua mena ngai talo na tak mata weekend na bonongo ia sebera mata ya meta na bakam bula sara mata go be koe bula binaka alumita leke naua binaka Dr. Timbula sia miau busambula sia wambula sia sarta kan ngo na nauru mai bebia Patok na yaua na kepa kau pondona nga buka mai viti. O bambul pinaka wale na tikini nga una bina kongo. Ay mantanga onde au babin bina ay nanalo na arna bibina niwa na loloma na nga una sia sule bide como ibai abina program sia ina Dr. Talono ke Dr. T. Wa orang nga na doma alebu na sana doma alebu na orang na Maduata tau ke mbaltangani ke nama tambore nganga wa orang nga I wasabulu wana orang na ulambasa au wa orang ai na wana ngonturanga na tuile eu mo wase mo tanga bakalaka na ko alumita sara silang kalek nawa o tikungo bakakataka ngai nauru na tamango kabaya lek naua na matangalo busembati oro ilebu tino lambasa na sano Maduata maramana tinango na istalol setamba lek naua dabutu mena oro ketera ndel niabo sololaya yabu sokoroi wai tikino moala ina sano paturang mola laka mendanga na bono au tabo maikina na nungkor batana nungkor ni bas nak tati sletala ni weke muni sabinaka bakale usara na mo bibaka klitik muni rawa weke mami na yakabina ni kuwa na bakale na musuleto na mungauna mendar me bital no baten na yakabina ni kuwa singa tabo cuk mantang ko benauru ngo singa baruai singa barolea ske ubronga na walu na inauna na miniti singa baruai aban na totoka nakapakalibu na bisa matitiku ni banua itiku sar mai viti nauru laksar cikana vital no ningo ina banua o Hawaii baka binibinak sar kina bakalibu ya na namun isusumai alumitaw niya susumya kaibe pinaka Dr. T. Oyau patai au kito au dapat mana mata bubale kito leo no babita dini perto leli mana nganengu itu ndong kena leo lo mani mata bubale ro le ro rongas biau ele tol sota ele tol rongas biau ro rongon biau eu tong kene kapa nunggu susu saya lebena upamadal tak kena tamangu kaya do nunggu tanah tite lebena nambah kini nanonom bula itu turangan do tite o tamangu tendo bilang bahasa na maramana tinangu ngasini buli kata lebena ngono kita susu na lo menimba ini kurni buli maramana tinangu ngasini buli ni secondary school
Nona major ko na English and Social Science. Gasindibuli sa gasibuli talangan doribuli ba yung tonggo. Bagi ngo kito may marutak na namba kibit sa ngabulu. Yoko sa na niya nunggu susu ya kito susu bakal may na lo manimbay ni kornibuli na bunabili sa kikinatina. Matay mandanga ya nunggu teko bu ni buli. Wasusui wasudu ni lampasa na ngona sa gasindibuli takin kita tinangu. Natin ka diwa wal sa ngabulu katolo. O tia ole te kububuli na bakitin ka diwa wal sa ngabulu kabito te kubukin na nungubuli ba magumbitin pa paling formal education na kindergarten. O te kubumay na University of the South Pacific kindergarten. Nunggung kasinibuli ka o Miss Joanna Batulok maram nindrike na may rewa. Atareya o may University kindergarten. O tia na bakitin ka walu tin ka diwa wal sa ngabulu ka walu. Awasa le biti o tinangu mulai puli Udhuwai District School na korona korvaturangi ketera. Na buna le bununga le puli ke meu na banana no ni tinangu ke ronungu tumutumbu mulai puli da menambulo bana koro. Na lom nimbai sarangani toko bana koro na lom ni koro puli na koro. Mulai puli da sarangami kena na nambula ni susu kena biokan ni mina koro. Yan dona ngono takalit matay talangan o takalit na may kinabero na tamango kena tinango sa lesustan. O kotiyaw nunggu ro pagayat siya nga biyaw tininungo na alumita lumod. Sa nga no yaw la ko talangan dona nga ni ko ang gaston do bikito o bikesa. Karo label may Udhuwai District School na tin kadiwa wal sungabul kawal. Gay otima na bimama ni ambay kaya kito sa taray bolo nunggu na USB sa taray talangan nililis may kito sang walin rakit nilay gasinibuli liwe na rakit high school. Bakitin kadiwa wal sungabul kawal iti nga na tune kito sa bimbi may kinay suba kito sa lakon rakit. Yun toto ka na bulan ni Victor sa akin ng bulan ni Lumining Gasinibuli. Kala usang hindi tuntong nga kala ng bulan ni Victor kaya ke sa talimbekar na ni ayay kilawat na andrak ni Toso. Pamimbi na Lumining Gasinibuli. Chukumin raketi ubuli na Maramaro District School na 1989. Nunggu headmaster kando na turang ni Paturoba. Master hindi. Toto ka na buli ndasala ko may nagkoro ay Udhuwai District dali buli naman na ng bulan ni Posapakalaw na veo kani kaya chan nagilak tala may bunolyo kaya yung rakit. Iya kita unta na buli lebu na bibisaw madangan ka na bibisaw lak na rumatok. Ito very young age salak na rumatok lebu na bibisaw. May buli token rakit ya ito may buli bata nang wane koro turango ng bawatu ng biti bunisya tono koro bibalkat ito kay Rakit High School. Mayot siya nambagitin tinika tiwa tisangabul kandua. Kito sa lakumay kinilesi mo na tinango may kito sa may Gasinibuli lewi naratulete nara Memorial School. May rakit maduata ki ng total na asano sero. Kuno yaw may buli ka na may kalasi tolo na korubuli naratulete nara District School. Kotok ngay korbisilo nara. Lew na bibisaw. May buli patikir na ngonera tako balkat na barabia ile tanara ngande wabo kina sana serua ni anu da may buli talaga na naposay and talaga ka nabila ko nabibono susukin ngo ulag duro tal cinga nabibisa ni bosa waso may bakalaw kitira amin rakete was tuwan raketi may serua may tumi ko balele na pos ba serua Toto kaninda lakdurum tong mesan andra kinimbulan ta may bikilay o ternangoni tabi korkor na biasan.
dindu ni bono kita laku kina yongo dokter na be kau sartungan ni bele sek ni tinang na kita laku tu kina go dona eu mandangan dona kana ni tu salah kumileten ra kita nge me bulita kina na na walu kita mendoni ki ana walu bule buna cyclone kina kala na bagitin ka dia songo karu kita ndoni ki ana cyclone kina kabo bikito batin kita sing mandani kala na na lubo kita nge me kila ile tenara iyo dan dona experience mandanga biyau na nunggu tumbu tag to me na nirando ka to na lubu sana ngilamba o sange me bakila ile tenara na lubu lebu to na ngilamba lebu ngone ya sembari kin nangono goe men kala na social media na radio se pasare na kena lebu ni bitalo nota ko ya otina mbakitin ka de sungabul karoya de sungabul katol kita sa ngol sarai sabsab kita ngol sabsab tole ambakibiti sabsab nungunale ngasni buli lewana sabsab secondary school tos tinggo tos tal cunga tamangu na unonga kita lago kenan do tete kena tamangu tonaka bulani tete do to tamangu ando na kai buke vale betul na ni tumbula na bisinga nono do buke to tamangu na nono kata ko tina na do tite kita cukup sabu ya kelas 5 nunggu awabuli Roy District School nunggu head teacher ka Master Stephen Loth dona sana kita kabi kita kan tal tengah na san betinang na mikiterai kita bulikina o mena kalasi pa ya kina kalasi walu iyo toto kana na toso ya mena vida ngana ambaki ya vida batana nung kurni buli vida batana ya sana umbutuka vida batata talangan na bibi sauni ngas ni buli pisau talangan na nomu environment sinirara senongono do sekeme mi sangge via matu ngavale lebango santo talena bisau yang mendengabi ubabno nakata tunakalu na bingono todo kaya na nitondo lako tiko toso tiko bele siakia marui kitu tunakalu na lako niaya na tinangku mentangan kitu se kitu leono mingin do bengkara kurbul ni tinangku geyongo gitu salah ko sab ko sab sekin ko kurbul itu rimbure so na bengkara bini ni belu tek bang ngas buli principal ka batana no bengkara bikito ibale doto kana na bibi saule bikito talangaya iyo na nunggu tos tu mesam sabia kito gembe kitin ka dio de sungul ka dia kito sa toke menal ko lambas samai ndore buli lambas tinanggu kito sama ni tos talanga mena lako mai lambas may buli kini lambas college o may form 5 kina form 6 lambas college ngone ya untuk nemi kina nunggu na principal lo Mr. Sharma nangono lako mikini lambas college and what certain I also hado na kuna 2001 usa tiko bu apleta kamu salita ka nunggu foundation social science in a USP foundation kito interview taki kimemi sasoli kina na ting wekem santing tek mekem sali William na program go yang bagi runong tolu karua salah kena application di buli lawa di Vanuatu sa kosar tengah meyal ge satos tu kena buli salebul sari Vanuatu letul nambak na buli lesumai may bitatal na bula ibi suba sa tigo na bengkara bala kata kabalo ya may nanunggu susu sungi take may nanunggu tos tigo may bertot na totalan ko matabubali kala don ka kito babuli bibali kito 6 bulan ni kito tong garabu na kanakalu na lotu
na vito so kaya kita lagu tu mikina ya nana kau tinanggu pat ke tamangku nanonro pandri kita tu 6 bulan ni ngarap kalau kena buli na buli pat kena lo tu merula ko patatiku datu kena tinanggu ni sa raram na lemam sa nangeraram talang ana buku cukup baik so lagu pat ke sartingan na toso ni buli kena toso talangan ni wakayalo tagiti ko na lako. Yan doon nga na matala lakalak nga doktor ti dinunggu susuni mai au bebe nakatatala mo to ni na nunggu orto na nganengo na nito tos na nito lako tumengo orto na nganengo to talangan na tos orto ka mai betike yaw na bebe sound di puno kito lako kina ito sa revenga na binaka ni ninda taka tiko ba indina taka ba binaka tiko na mimbi na buli kena bakasala may bali menta ka komando ni muna daw kito ba bitadini menta ba binganen kito lako ke university kito ba kay bola ke ba degree tuletol tungas ni buli ro engineer yo sangai tarayo na bola ni lawa bote kena consultant iya sini rara na to so dokter tio kito ba nakatakan na bibono kito lagu durum tikino ko kito buli dami kito ka ko bando ni nguthe na sakaba na buli na buno kito mbiukina mi kito tos may bawa titalangay matatawe indo na turangan ni telebo na imbuka singsing na bunua awat sa rey botoa korbotoa na sa no telebo role roto ka nunggu ngunelaw ando nunggu karobo na buno sa nanunggu susu soto sumekina au lambat kirono dolu tinika viwa au tarakinan dono scholarship ni Australian Award au lebuli talikinan sona buli torodake University of Melbourne au le taka mekina na nunggu masters ni gender and development kina total na graduate certificate ni in arts nambulan ni toso kala bambimbi intana kamenda buli tatu na lalango me ni kenda na toso tinga oi ko nga mo buli da mo cope with the moving of things that are coming yang nga balaka doktor ti sona yung kamadal inak totok binaka makan levo alumita na numuasia mai na numisusu sebab ini binaka berono mitumbu posible na turang tamamuni na turang do tite totok bakoti ando klande rere linga bulan na turangango ni bono kada nga endo ngolikina bulan na tite patamanga na tite na kambe ka talanga miserua bulan ni bono kada nga tite kini sena alumita iyo hindi na saragori doktor ti kito sa tigiserua ya tono kana nito belong kumala na lebu ni kumala na batana puno susua na tete dona do talangan ng bulan lebu kito dona rakini bulan lebu kito tamay kito ng bulan tete kito na bibono nga kito lako kina se ngomandan kito sa vaga tu na buno kito bilese kikina dona ka kito do kasando tal to na tikini tumbulong ko na tete na ng bulan ni tete se mani vada puna na rocket kalele na da puna kalele kito vete kito na te balta na matanggali susu talanga ka kito nito na angele mi kito ka kuningula da puna angele na tiko talanga angele na yaw iyo sabi na kana buli sabi na kana lotyo mong karap tal tinga babi na kamatamatando sa na nasa na ningele Toto kasaranga tali takatalanga nakatuko na maramati na muni na buli bat kena lo tu berolak batachiko don dia na ulutanga binaka saranga ya menta kaku ni mule tapan na nandong bula bakaya lo kesatos binaka chuko mo sasanga ni buli bakayang na buli na beka bakaya lo bakararamatak na buku o rawata may na namubuli totokan din ndareda ni nanandang bula doon me ndareda mero tutubata ndare ni kaya na kana wasabi ka baka maduwata me balance siya ba daw
Iya, ngasih dia saran tapi dona dombe kan na ito babuli de kita nito na ya patike no nito tumbu na bulan ni mekito reve mekito tamata mekito sengolangan ni bulu bina ke mekito karaba bina kana kalung na nararaman ni nito buli kena totokan nito senimbula mero juga roro na natike na ngona buli natike na lot ya dona baksam tahun dona ngona kun kerutalo kini kita mau gitu na ko beau na buli kena lo to bakati na matani viva lbe ayo mta na ngona se tukun kin na matani viva using ni kla na wata na matani viva what it looks like se da na kena rai se da na veli yang gitu no na buli kena lo to bakati na matani viva lingam na nomu ngungu makabina kanga na ke na nomu marro na ngona ngai ko salunga chikin lulunga kena lbe sana tek wel tani be ko na yaw ya dona posa tu kuni bata magu o sa wanto ni ngula da na value ni lotu kena buli ni nta sa tamata lotu nge tamata buli binaka ego tamata ndotani na nomu toso na nomu baka nanu bambimbi mantanga na ngona datiki na ngona lebu ni kandala kuturu tipo na barete kisartu ngeke na foundation da we kontambi tiko kina na nomumbula sinrarau umtanga donongona urundi pamatalta kana ngoni ni COVID-19 ngoni kito sebul cimeki di Melbourne all of a sudden sa toso na buli me transfer to online sinrarau balata adjust tagi kana no mo buli ni mo buli interface to bango we online sa siangan nabi maliway patikir ngon buli sa siangan nabi mole patikir na karena kasindo buli mole revira na mo matal tikin sa kake de sa vaka na computer amo sana iko saranga pakatiki como sana self motivate tiki como toso mo take yourself to that iyo ko dangono ba ngindo mbase katake may na nonta pa kubuli may pale na venda tumberi may kina sa wala ni pale Dr. Diokla na bebo no kenda wali lotu na ver na bunda na tukanda so na puno ayan tandola ko kinenda litumbi kamay so na matanggali posa momona ninda rongo tabango lutumbi sarangelo mam nagendo bongkat kumibi ko na bosa na bingon ndola ko turume kina nandendre ni ngona bosa endina na bosa momona na buke ko na nomutos pamimbi na nondombula na besinga na nonda ba tulawata kati ko na nonda takataka na ngauna na pangateki na ngauna ang talana kay o buli da balo pero na tamango kitina ko na pangateki na ngauna tamango ni tamata ni turangan do tete o kay lawa bina kana no ngona mile ta kina na matagalay na ngona mile sumay kina na ngona tapatali lako o tinang kumantanga o waksamta na ngona kito sa tigumikini sa secondary balatan ni sa kurubuli durimbure lebu na ngona spenta kibir na ngoni durimbure na nonra bakani na nonra garoni na nonra tiko na lights out na dabsoti na kena garau na non rambulan na ngone nirsama ito kana lumanimpa ni kurubuli iyo na pangategi ni ngauna yan to nakatala nga ure da bali berna nung gutum do na tikini bulo kitu buli da bakali na pangategi ni ngauna weekend am tangan ngun ko bimbi saramenda reda na na belu ni ngauna weekend sa totoo kabina ka bakalib o betarong talaga na namusango le imoala mula ko na mukornivasu ndona ka o medam mengo sa kaning mula da brau na no masusu may na kornivasu ng una ya matay klani ndona memory back na siningula daba nanungo sa bitibale mula ko imoala ole nirwala ko ya wala ko pati kino gumbu kina total na to kangwe pangaston do kito le tiko bendo na bale nungu momo Williame momo Willi ke ni mela lendua nungu momo sa lenga ko na
bagi rosunga bulu tin kadiwa bagi nontol tin kadiwa o tigo bulu cukup mai Melbourne sa rongo din sa Takai o asin ngeti korana nona ngole dona kau ngole tapan rei mola se kona na kai koso ikana kena matabur na kai koso na kena sawa na kena umbula serana kai koso na nambula ni sesalu i mola dona buno sautu na ika na sesalu ni waitui pampimpi mantanga na ngone ni dona kantu ketolog ka na ngone ni new year na bakibo na sinisudo akau na mateki tu ika sangai oliti ko yan na songo papa no dona ka oli maruta ka na songo papa no na ngir kapa na dorre kana salu vakare kana lobo kana kana maroka kana na songo lele wango na sinisudo na patawas relako pata mai na matabu pali marmei songo kia o bako dona ando bio mandanga ando na baka ando na memory ni ngone do tuni kini bango na pasongo na solo ba kina be marota kia that was the image that remains with me hiyo sengwala nga kitondo bata susoko Dr. T ngeli bule de meke ona bata susoko baleta ni usutu bata kera tangande Dr. T au le tontonga na kenela so na kakenga au buli na nunggu lago tu bata kera tangande na bata susoko na siwa alago waitui seng so dinyo mata na ngarap na kata kay balim balat ni lebongan ngono chuot kero terangan yang gue tumba na kata kay tumba na sesalu na lako ba na lako waitui na hiyo oli buli da mai kene kana na matanggalin rek ni bulo bangun na bulan itu na koro na bata biokani dona ka buli da balo mai mola na bulan ni biokani dona one awak samta ka kero da kan tumeta kan dona bamo dona koroi nuko kero tombale tombale me kitera dona korea Dr. Tin dona tombale au sange ya se mbaki 5 mbaka kina iyo dona ngula ko tiga na nambimbi ni biaka ni na kenala ko bina na songo baya kenanga lengkarabi na songo na be korokoro na bole ni nambimbi ni biaka iyo se mata to bina ka tubi au na wono mal pamimbi na koroketera o senga ni sembutu ka talengo na ngona nga o sembutu ka kina pandu ni chugo mentana ngona mbek ngo mungai tantol mbek na bodas ngai Disco vital na cornivas. Totoka. Isa, leda gorba bulu cukup gosora siapa cukup naur dong bulu binaka lama ya bala malam bula bertal ngana biokan mai nasar waktu orang olau bina bakali bina susu vosi berto mai muala en nonom bula alumita lekena wai totokan di dentare na cornivasu na non rabi pa mini na buno entala kinanta cornivasu na loma kena bi kawitaki totokan dina ya na mo buli tiko na bi kurbuli keda usada butamaya na namu to bita saki boli ya mbutu ento na daka ya pakamo to tatandra takatu na namu buli tiko na bi kurbuli keda gomera to letena ra ombadela koi sabu ndo libuli Roy District School dona kan ele buni bi kurbulu ngolikin embo toko ento na kaya pakamo no misau iyo binaka Dr. T ayo nangono bita sakit tumeke na nunggu nabi saw ni kurni buli nabi bano kito lako mena biasa na paturang ibi biti sangasar ni sembudin ni lomang endo na pakana nanu se endo na tubutu na bano bia wana mata kina na nunggu tubutu babuli mandangan do na nungun sa form 6 kina au betenangone asangay teka bu introduce teka may kina na teka bu lakat teka may na form 7 na form 7 ngunong se form 6 kina bala torto nangani ngu oklam do na ka wami binaka kina ni orto nangani nguru orto ngasbe au nangon ngarto form 6 kina sa tandola may na foundation USP so na trend nga sala ko kina orto nangani ngu sa pamur research nga na trend na
no sa kami bikito no nito na satu mo ko USP sa tandola tungo wakando sabi ala ko kinan do lako wana form sabari tek sartu nito na talang sabari takabikito na ngoni sala mikito raiva o kala bimbi kina na nonda tubu kena bimbi korna dorbo ngonelle koraba na nonta katumbe na davni belibulita na advice na ni bangara na pakasala ni kila na buke na ni tos eu na basala ngala ko may bitinango sa ko nga may keto sa USP sa ala ko nga may norto na darubo gasbe orto sandula ko USP sa man o sa mga muretal to ngayon na mawe ni yaba na USP la ko sa Rosalie Foundation eu ate ko may sa secondary o science students may eu tarame na pure science o form 5 may sa pure science halfway ni nung form 5 sa lesson nung kunay silang basa. So doon na disruption niya. May na nung form 5 to nga halfway to sa silang basa. O saya dilang basa college o sang litera na history bata na geography. Na ulebesoy ka na nung subject course. Balata na sa doon na kay sinimatata sa manibesa umutara na lesson ko. O tarami ka na history, geography, ulebetarong ta na history, geography na arts. Na FSLC, Fiji School Living Certificate. May pas yun nakasaran sa tarasarok o sanding tako kaya o sa nalakaduro mamandangan na social science. O sa pamurito kamandangan na lesson ko sa ngolikin. Kaya sa lakumen na bakintua o tina foundation, ginangon niya se yan doon na benefit ninda label raw na USP Foundation na balatani ko sa tiko na loman ni USP sa kilaro ko nanrakin ni buli pa kayo university o sa kila na dapat na nanduin ni tutorial ka na lecture o sa kila talaga ko dapat compulsory ko dapat sang kayo sa buli daro na foundation na nambulo pa kayo university itong kaya ko na university mikituli first year sa so lebih kema minan dingin me kema minding ta kay benabono me kema misa lakukina. Eu matay wa apply ta kana Bachelor of Land Management in Geography. Batundor kan gudu talita kana geography. Eu talita kana na landscape ni Bonua na buli na be kontu ni Bonua. Ucia sa mani lakomen na scholarship ni veterangi ni FAB. Doon nakatalang sa priority chiki ka na lo o sama ni ding mo sa buli na lo mo sa apply man na lo ang reda ko da bera we rumay be sa la ko mena scholarship ni lawa o sama ni tara mani unding ta mo sa le buli lawa kala na mena po panoy o sanggay kamu sangkai mau develop takai ka oke au sana lebuli na lawa mau sana karon mau sa kosrangan ko na nunggu fokus mau sa ponton bangko sa kosa maniyo kosar tunga na nunggu ding sa lebuli lawa mai letul nambay nunggu tume Vanuatu mana 2003 kena 2005 o timai o may ba't talena nunggu na ba exam do kay to na postgraduate diploma in legal practice USP ana runundul kawan may graduate sa may tikbutalangan na nakakatak au takatak kay legal aid matani puno takatak kinin na legal aid department i suba au bengarra bisaray no sorry na itasiri lebuka Otrero to na maritime zone, dapat tubig kami na maritime zone. Wala ko sa Ricandabu, dambi Bunisea, Dabingele, Vengarabi may bata, Buaraki. Bato ka namba, ginanong ko kami legal dia. Uli, toya ko ka namba office, ba legal aid office. Bibia pa kinalima nang bag nung kutok legal aid sama ni oti nunggu bengarabi na legal aid o sa bengarabi sar na Fiji TV
menat runondol katini tin kandua katini runondol katini abi kena runondol tin karua. Mena runondol tin karua sama ni laku mekin na inau sa les mekin ni total me bin garabi nauru sama ni toman ko mekin na 2012. Ya na nunggu na banana nila ya sang sarangan itu be nangona ya. Wabina katamo bunuai. Yo mani valo kalele na vitala non di bunuai sama ni donu ya na lawa. Sama ni kuasar tunga meana nunggu tos. Iyo. Okla na pe umandangan donaka na nunggu pamdi binakataka na kalau ni sengeni divert tale na nunggu attention sa binakatamo sa about nunggu kurun nila o sa about ya saranga. Okla bimbi miksa toko bangko about ya sar gaito sekali. Iya. Dia nasaranga medu batabari na ka tekbu batabari tekbu batabari andura kantor di bulkina bikin na warung cukumai andura kambimbia so nandundu ina kantor stava tali nangona ta batabar kinendo na program enta kabe enta klan indo le so sound saya ba kaya total menastivity total nagali bagotia tali pondaya total menastivity dulu talaga na laman nomu file kaya nabika kedo sa rawata nabika makabuli tatu ko baka right o marata ka makalebu ni esya ni baka mo yalo line ni sa may bisaw from science to arts from land management geography to law chukumena nomu mo to medicine to law ya daray na sige ni kila baka nakatuko na lumita na lewani kalaw na nomu tubo ni nomu bula dereray engan revim baka nomu kilaka kena beka taka kena ela beka bakalau baka talanga kena beka nakani gender and development toto kantin ninta rongo na nomu sasanga ni bulia rani ba madal tak mata bikenda datap mata kay baong giti kemuni ka alumita mo laki buli Australia seber madaya u biat kuno madanga dora kan lebu ni bono bala komulita katakin bata bua kantabu raki-raki sandina na lewu ni bono laki na kani legal aid tale ya orani reda ni dinin no sali chuksar ko meni nauru na bibono kene ko na matatu me ko bikimni na lewu ni takata ko sali bin garabiki iyo vinaka iyo dokter tarisdor kana Bebaro teknikal na bono batarabe membutuh kementangan na biasa na ibitin. Ini bono rarawa. So nangona tarato na gebay no sangke tekbuba mata bubale. Ni sangke na bulan ni lawa na to be a female lawyer and traveling out in this maritime zone it's tough. Yo natan kalau ni batara me lako bana bebano ngo mole butuka o reida na nanrakini nanrambulan na be korkoro engko salah kusarangan na be karabini lawan na loman be banua sa kena sabaro rota kena merabuke na nanda len banua o amarota kini selvando ngono mola ko kini bunisea ole kitole tambe ndole fakto nan tambe na bunisea na government station ni bunisea ole toto kana saraboto kana tomba ya me bunisea na nanrambulan na turanga maramai kya boleh balik bikin nukumbula pembimbing ni tala komen na eu renika na bola balu beningas ni bul ngono tumbere veke meke na ndota ni na privilege la gobernal beningas ni bul klaus ni klaber na be bon ngoni buli rangul beningas bul baro tumai veke mami na beningas ni buli dona matangali prestige ndola go veke mami pakai you are expected to behave in certain ways ndota lan expectation ni chugo como merota na kai ikut kinai kita ngai kita mata kotelis manda bala kala ke sabu ngono south me kene na Roy district school ngai la na sabu secondary school na sabu secondary school ngono na principal chuki kya
So na expectation di na nomu performance na kakeve endo tentale na pakatangin dengan ente sambi bego. Cha lagu tumikia ongai lagu na bonu lebeng karabikin ongo ina ita siro lo kitondolin tambe bunin tawa. Na tondolin tambe tabingele na holin tabingele na lagu na wangai tu ponto na pati-pati na ngoni sala na dhani ngoni sala na nontala ko na be korong mera le sota bina na lawa na kenang garab na lawa au mendanga dokter teristor kana ngundo mboli na lu ko tio so busaranga it humbles you down to see the people and na non rembulan na be korokoro na karala ko rumah na non rabe boli na non rabe boli na be singai na ika na angkona. They may sound simple, but these are life-changing products and produce for perna cuki na be tonta kuni bonwa tahun ni. Tolak ini bunin tawa, mbata bor kira na sugarcane belts. Bertona nunggu tawu merah, dona kana nunggu marota kana nunggu abengara bikia. Tale nindale bare to tokona be kisindale be bukikina be bonondale selekena nanonda ngau na botana nonda itabi minta binkarabikina kala doctors no kawo tinangu gifts are made to be used for others singi chuko ko na gift menomu igumo wasia andona dona ba mapale mbete tinangu wakana usinga panto telangan do ngule ta ni nakai na matri bola sulebe kenda na kalu menda tara isang ni nomoy oi ko mole parota kana bengarabi na matri bola na bonola ko kin ya na nunggu bengarabi legal aid mendanga nunggu lako betul na be asai biti na nunggu susumai na bonola ko kana tinang ko bonola bengarabi kina bonola lebu ya umimbutu kibiti lebu penyan kana nunggu roko bana nonra bulan na non tapi korkor yes era tamata kuku andina na nonra sasanga taga tuna bonua garabi tuna bonua na lotu na buli merra bono merra mikina merra sangat kumena buli aku mata ngar kana nunggu ba nelo ngundu buli saranga sindana kaindendre bono nganda tikumikina saya batau sertinga weekend na ko kondilingan iyo au kito la ko palilay kabala pali dolin tambe kabala toto kana la ko botuna be nya nungo yo sa to telana kana nonda pamdi na kata tuna na bikandali buli the making it for me it humbles me it brings me down to the people, the needs, na root cross level. Menda ka kunina no maninda chuki kenda menda kenda somera. Da mi benga rabi sarangera. Na bono tangan rabi sarangakina. Senongan don den na pamadalam balet nira yau singini tarabe bina kana bosobana pakandawu sena bosoba na nonda boso kenda. Yo ya singini bail lele tikiau. Au untuk tobole na nungu nguto to como sole na nungu dina na bengara bikevia toko tali takabali na kau tukuna meya na pressure or the expectation as a daughter of a principal ni marama principal na marama tinamuni wira talangana ready kem do chukuna bitalini en tiko na non raturai ngol ben gas ni buli kembal bal ko pas ke na bitarun se ke kami sa pas na bitarun ko mi A grade se mi chukita kana non batanga ngende sonongona na pressure baya na binaka albal kanga tikim do na bitalini mondo sasanga mondo barita ka biro taon nani do rawata talanga yau tali takbali na kahit ko naman na maraming tinamunia ni nakuroi na bulin tarawata okay the men the sway ni nakakay andon din na naribi na kaya sonong na dorakango da bulikin weekend na barang chung baka may ni kuwa so baka weekend na ba kuroi na kana bi matanggal kuroi tu weekend yan kana baka din weekend na yalo itu weekend men da yalo ni bengaray
andora kanda na bulikina na buluna tapenta la kokina enda na limoto pachi enda na le tombale na have tumbe kana durunda na soso enda le lubana no high heels me lava da kana musulira mo ke tombale nandelana na vika ke de bango yes dona sanera do ka it looks very glamorous ko ya loya e va tumbe kana vino vingra vikina ia kera rei de malu na non de tika bu e sambo dona kana ka kata dina ni la kokina na oda na buno wata kena tang ia darani kaya mite kam kamida ni naga release mata ngako ni usa lera wata mena mu masters mo Australia dar nagali taray ningo wat kina no sa chiko minauru do baka tapto mo na ngono do release ki Ukila Dr. Teresi na nabika ulo kuduru mamaya sangolangan ni nunggu tika buta kaka na nunggu susu na bono tika bumaikina na tika bu saranga mira Indonesia na baya o babil na katang ni ulo kuduru mamay na matanggali ranumbegan nyuka na training ground nangonongge may taro tika nunggu bultor daki sa may kabasarti ko na taka consultant na development na space ko na uru na agenda lago batatal chunga na nunggu legal consultant it grounds me it gives me that balance to be grounded ni koroni o kila na nonra na bikae na kambe koroni umbita you are able to relate na going down so mungkin rata na spectrum ya to the high spectrum iko sa ranyo koronyo bulo koroni understand ta karurut ko iko na nandindi ni spectrum ni bulay tipo na ni vital no tek na bulo bana koro iko roni klab na kasaranga nangunchi tabioka roni moli na tombale na yandra ba matakalay iko ron tarab na kasartingo iko na matanggali dak nimbula senan rende nimbula da bara la kudur meti ko menako cha munge ko ta ke na no mbula ba dotale na level kurni anda eksara saranganyo relate tako iko na ndindi ni bonoya ube onda na uba mina kata kana nungu experience ndi na ndendre uba mina kata it was worth it for me o la kuduru manandendre o buketele butu vakakisi but it was worth it balete nungu me vital nota kachingona agenda weekend na marama na vaka na mbula ni ngarabita vivale na non the professional role in the office even bono ko kadibikina or ni understand ta kasartungan na the struggles of roles and conflict of roles that we play every time singni raro but there has been the valuation maybe tinanguna role models na mbula korni bula ni matabubale ngarabi ni lotu ni bonua we have role models in our life saran rin tako tibi kender na tinander na bundar na nandane na tuakanda na bonua ndaroni that we can excel in these areas as well ya mentanga be na tambanan ni gender we can Dr. Tio Sale landesar na gender but those are the realities of gender we can na professional women sangula no koya na no mitutu baka marama na no mu tiko no korro na no mu sale torribola mai total na level na role na playtak so these conflicting roles they are real and we can sarap kati kenda mentana bulida na dabandana endana baka na daba kenda na baka mentaka kuni ni bambimbita kaento taba mama tata kaento ya sandana kerja ngaken na velu technical na nonton bula me buki kenta tiko menta tareken tapata tiko sentaro yo babi nakata kani dia lo kuduru nangonan dendrea na vaka so na ngona sini da mode na recibia na vaka yo klai bango na kakita ngai so ngona nange yo tatamsuki
baka ngana titei ko titei tiko ona tatamu su kita litinga yang bengan na karuni wasai kya Dr. T hard work na doktor na tinang there is no substitute to hard work sako seranga sana kreatif ngana buku kena kilka bono kulumenge me gadiki kuna lakolong lo mengo no urus angge me toke ke seni ike talanga na bulu balau le sini le besar na mara practice na lo so and talanga na you have to prove yourself nanomu legal positions nanomu advice okay lah weekend kanda dokunya lelai na matanggali ndakin bulu ba da fakata buku ko mambo pati kunda proses tu toto kantina na wasiata buto maramatina munie there's no substitute to hard work dia na todo ko kenda soli ker chuk weekend rosol ko bana ya wondo le singa lagi bakata usar nga weekend na nonto bakaya ngata kan bi yawa ona yan retuki na lomo lindo le singa toto kantina kena bakaya ngata na en lakmike na bosa pertania na opportunity cost so which one will you choose ona bia bata barno mubuli se osana ngole ambek ngana ngunyang kuana mo sa ngole batanto talangun sal na no krubitano chukindo na maramata belengu may biti nona bisuswe bana lubena ngone leo manita butsi ngole kena ko bia na bimbini no bisus na maramatina ena no tolo muni bale na bat kena utalita kala kautukun me the role modeling role modeling sala salore no tolo muni bale saliu searching o tauna sangge cukorto nanganemu o kemuni alumni to di saba murenga na ya sartumbu biuter to nanganemu toto kasarnga santo na bi bakritek binaka ya weekend ya bakata mata na no musasang mo lakoi Australia mo lita ka na no mas so yo aplata ba na no scholarship ena be soliani bi kemuni se oni bakaliwa na kana form binaka Dr. Dia oya nakataka na ngolen ibitin namba ki runondolo tin kawalo ngolen ba undongan na nunggu break ngani na urungo ulakan ibiti au sareta sara ni sa $30 ni sa $1 tiko na sabarontolo na sorna Australian Award Scholarship ewa matani ngono apleta kasingin di batarebe yaw so sama niu pakambita sartu singat talangan ninggi bia bakas sama taka yung nambag nondol tin kawalu sa lakbi banana no no sa list talman dai buli au sa ngandre basang lamang no sa lebu dia undonia sarana ndona na Facebook au ala katinga nunggu Facebook ngirit sarana ndona kandona advertisement ni rto na ortona chiguna mata ni FNPF ortona dona display mbak ortona takabekya and singa sarang already chikina na advertisement go was the last day ni non ortona excursion saya taman pengen kena expo mbak na mata ni FNPF na nunggu reving na advertisement ya usa pakai sul saranga usa sangat tekya na FNPF Plaza balatan yukila na mata ni ngono lewe form ke na guys yang di patarai au sabi na katsranga mo lewe bose ke patkeroto na doni bale selesini wirto na office ni Australian Award na va soti na ngandre bina na kere scholarship mo o betoranga na kere ba sikan di patarai luya na tabana guna na pakamatala bibi umbalata sangani Nasangan baga niyo se koya na priority ni matinto biti se ndona kaya na nunggu akere mulai buli kina se ngani se koya na bono ni buli se patarai se maybe priorities iyo otia sama niu lako sar na singa ko ready kena advertisement ko lako oleh seksar kerto na bali selesi FNPF Plaza soalnya batarong apa matalala kaya serangana tapos so tina na link na tapos so tina no mundo program mundo redetiko na tapos so titale na ni otingo
nangona ta bando nang kento la bakina kala usa penakateo mo kila nangauna na so from this time when do you open the actual application iyo wa minakataka ni lako ni ay undon ni ruto binakasaranga kito bitalanoa usa tarame so na information na leaflet usa bari ta saroya na priority areas iyo Oya wa karon nung dingi-dingi ko na Masters of Gender and Development. Yo ba nakataka na kalo ni Sulaweo na po kumo mundingi taka na Masters ng balata na nanitulot kito ala ko na embagya. Asang sarangan nindo ay lebibuli na gender ko. Nangona talaga kito ala ko kinikurni buli na nung lebibuli kito alero all certain nga nung ni Pacific na loman ni classroom ko na gender. Nga batang total na darubo ni Papua-New-Guinea. Kiro ni Pacific na loman ni gender development na program ko. Nanabuna sila nanoto gay nanoto tingtikyo na scholarship mo balata nabuna lebo ni na gender development ni binakatiti ko baka lebo na nagkilaka na tikini ere konong ko na gender. Kelas yang ulangan ni biti priority tikini I think it's around the region. Kaya salah ko na bending tek usan din ko matalanga mo sa level ita na lessoning ko. It was a totally different angle from Bulilawa. Karon yung bita ba. O chao sangga level ko nakani masters ni gender. I had to go through a 6-month course. Balata niula ko tiko may na legal background. So orto sangga imbite o nandun na crash course ba karon ito kun ba na crash course mo renew ta ka kana nung bachelor of arts in that crash course merenula ko kana na masters ni gender orto sunda ni batareo mo la ko tungamay mo la sar na masters I have to do this maybe bridging degree iyo so nung gailes to may na 2020 au salah ko tatal ngamen total ni bola singolangan ni masters ni gender utaratal ngamen do nunggu graduate degree ni arts me balata ni I was required na requirement ni arts has to be there sembernya le ka na gender iyo do nunggu na requirement talaga ni lesson ko le ka mengo na masters kito label ita may kinana we had to go for 2 weeks one thing take mo Leutin kalima ni ngunibuli na University of Melbourne. Mikito lebuli University of Auckland. Lomanitin kito leutin kalima nga nangon kito selectaki. Na mikito lebuli may University of Auckland for a week. Kito lebuli na na indigenous governing system. Kito lebuli na may kinanabuli Maori. Sa kito lako sa Rachel lebuli na manabitala no na indigenous Mapuche. Chileans 2019 na ando na part ni Buli kitola ko kina o cha namba kirnon doloro nga bulo maninding ita kimolay itakata kay na Asian Development Bank in Manila for 3 months mulay takata na Pacific Department na non tutampan na Social Development Department mau katiba-tiba itu ko na nungguguli ni masters ni gender and development. O lako ADB o sanggali dambe talaman na Pacific Department mo reda talaman na Pacific. Ndo na buli level kala sini ndo na kandendre ninda bambo to ko na kalo doktor ti. O mtanga ndo na kawan din tak. Nabuno nan talababe ko na kalo nabuno na lako kina. Lebsar na kuno wala ko na nunggu buliti ka balata wala ko pati kana nito binakatimi kito taka na nito lesson mo lebsar na kuno kito limbutuka na bikurni bulu kito lago lay collaborate na taka ni research ni buli yang asona bekalalay apart from the regional sona kak ulay butuh kemana nunggu politiko oleh teratal mesona tikina ya. Sa totoo ko sarangan do ay naken na buli din na beka baka benua
au kai vira mandanga tu kini bono berto na Maori Menisilandi berto na Mapuche mai Chile da kere kina na bimbi ni non ngarabi talanga wera na indigenous communities au klan ni nomunali buli chuko ya na wale setel chuko na mubuli na non tombule viti se vir talanga na weekend na Pasifika embondo na ka o reida ni sema me berto na bono mai New Zealand mai Chile o reida ni roni buli kino kenda mai viti na buku ni non ra garabi na marama se lebe ka bakalawa umani kenda na marama Kita sebenarnya kita kalau koi Maori kita boleh taruh na Victoria na Aboriginal kalau Victoria was going towards Vertosa kampung tu na treat ini indigenous usini kelas na sana ayo ya na pun kita alaku kini kita case tadi tagi Aborigines cala ko Maori kita sanggela ko sa Chile na Mapuche sa Vertona indigenous ika Kelan dombenga na commonality pekara nure na vitolo na scenario ko na bimbi ni nonda kenda na indigenous na bulan ni connectedness na nonda connectedness as a people na nonda be semati bata kena nonda banua ula ko tingo yo tundonga wangon nito kani bau indigenous to kana nito ala ko tonggo pamantangan tanaka na tondole ni nunggu rai ni nunggu bakasama na beka ndale buli na be ponua kenta u limbutu kaya yo ndona ka ureta bata tingo na nonda sema bata tipo ba as a people kena karona nonda sema mbula sartu kenta nonda environment nonda angele se pero ni tukuni bang nanonda environment iyo nanonda be I kambula e mobility kenda ureda ni dona kana nanonda ndo bang bimbita kana be kai tu mobility kenda ote kena nanonda bosa dona kale sa ngai tal tingo me bagli sime na bosa na dona ka ureda te ni tola ko na isa te ko buyal tenti ken pamalu na bosa embalte ako tikita lebi se na matanggali bunota bakendala ko mekina na nonda bosa omna le bale besar na historical birna be kawa ni indigenous community ko mbutu kinango iyo esang sutsar o be na nungko racing sutsar na kinanduindu imbalatani okenda enda enna kana nonda sematikenda batati ko kana nonda be kambula ulitikenda kenor kana nonda pambimbita kana ngele nonda pambimbita kana nakaila ko pat kana ngele sa kono nonda ownership to the land ongere tal tunga na birna indigenous community kono nonda itabi na marama kala bukambio re na marama na bibono kitula ko kinango na ka kitubuli tamai Irna marama they play a very significant role na kena na tribal na singala ni kena patete na nakawa ni tribe but na non rete biserungir na loman ni kena functioning society of that community na non rete boira na sotalanga bira na non rete be ni sangwalangan ni susu na kena ngarabi na matabubali na bulan ni matabubali tiko sartunga na lingan na marama una nunggu redeo kala ni bea very significant na non rambulan ni dok kala na kaminga redeka na non ra sengala ni na marama na tumbunda na bulan ni tamo na itu kuni na kena tukuni na italanua seranga na kena transmit tegi ko na the history that was the common element I can say that was the method of transmission ni nonda nitukuni weekend da tanga na matanggali transmission pa nitukuni na meke na do tal na kakutulira na non nilinga na handicrafts
Au mutan dor kana nunggu le Italia na nunggu reda na non rata kata kaniling na non imbe na pale na stone na pot. Kila nakakebe kendarin reda to mena tresese weekend na lapita potri na nonda na kalenda talanga banua na nonda epistemology kinaki beka iyo toko babina sartonga na matanggal di panganan ya na lomani indigenous community Roni kaki na lakuta vertome boa maduata do kilitirikina na baka di bilibili vertome butik terede tu na nanda kan tali baya semana iyo Umtanga andora kana nunggu taleta kan yuli rida new sarida rat kumebiti na museum au nanguntungan na museum li Saraba au kita li Saraba talanga na museum i Auckland na World War II museum to kana taka niling rat kaya na ve ya ni handicrafts na ramaro itu na lamani museum ya kami lihat talanga kina na mapini migration ni Pasifika dona kana na bulile le bulile omantanga le bulile meka na nonda sama mai na migration ni kana toso mai na nonda punda na nonda toso mai yo klan dona kai sematikendo pateketingo na nonda isama nangele dona kana nonda that it's very intrinsically tied together na nonda identity to our land. And then read as was common to this indigenous community. Kasi chuka na ulutang anggur na bibi ni nonda isema ina gele ina beka barbulu tikenda na bibi ni nonda kila nonda bossa baka anggur na handicrafts na beka rakilitini kina na tali sana sibi ada baru ni ndono mo basi ni bakan re weekend na barong chumini kuwa berna tumbu na bimbi ni kana bakan dia teknik tumbu berna ngoni alumita benak au mendanga au sabanda tikanda seranga irna nonda tumbu mendanga irna nonda mbunda na tukanda ke baka itu bersona itu kuni makawa mera kesen ratal nota kame kenta seranga me kenta na tambang ngoningo menta sabulana italanu menta marra na italanu era tigungo balete kenta na nonda method of recording sing ni reliable over time ni kenta oral tunga na nonda wakaposo tunga na nonda tukuni umandanga usaban titirkal tumdanga na tambangoni ke baka ni vina katemo ni sini baka na numut kembeka na bono moni kata kino sakrik ni seranga moni ni lako na archaeologist na historical careers archivist ngo endo na bono nangandre research nga bale nongonongo menda samaro na nonda yawe na itukuni na nonda meke nonda isulu mata ni meke Dr. T kalau kan nonda isulu meke ndi tu na tapna kan imbalan pale na kana ya o dendarango kakebe itu na kana imbalan pale kan dasini tutungan dandar ni isulu itu na kana imbalan pale wana knowledge kita ngo menta sangkaro na menta samaro o mata o dorbetan tongo bakasam toka bidana bula sautin ko na lubeng gulmat to ateda ko ndona bunongo sa interested bale sa chingo ko na archaeologist ko very historical to na nonna taste so kala weekend na tumbu nda yan rapoto kana buno era interest chikin na lubeng na ngono bango ya saranga na buno kenda sanaro ni encourage tigir kin sementa waungetir okay ngono buno ikroni lako kina se ngono buno ikroni panana nukina weekend teman-teman na buli bina kan dasar ni bola ndaro ni record na itu kuning konta bola nda marro embalat merni ndaro ni tiko merni tiko mena nanta kawe murrandra nanu mana na vitu kuni kenta kilamo kenta
Begitu maduata na kuta, dona na kuta dona ya uta bimbi begitu kita ngendar mak ngabang kona kuta kita sekela. Ngo ngoni mesa nanto ya sandu itu na panganan ni significance ni kai kondare. Eu nungumbu sa lenga o no soi quando talikuta Dr. Teresa. Wakasam tahun tenungan ya pamadal tako ko na puno le takakuta kina tombala sarang bako ko be ros lima na se be tol na kilomita na puno mele musu kami kina na kuta ocha oge me rede tinga na kana singa ni vale cha mo kumasange me pakato amda na ni kota ko ni mabo tal singa kina lingam rakap ke na marra na nakango na kuta rele ko tamai rame basingana singani tiko sangge me vaka na Natali. Natali matanga menangkaro ni sarto ko na Natali. Singini vaka me vaka tungaya ni ngarong. Nakau rede benung kunau. Nanonan do tali ko. O singani buli ta yo o sarau tungay sambon to na knowledge la ko ikya. You have to know what you do. Na vaka ni kuta. Iyo. Toko saranga ovandi nilitaka na bono baka isia bono baka isia Dr. Bambimbi na beka bango na bono baka Taiwan may Philippines matanga Indonesia o Malaysia dura ka ure na no kudola ko na lakwa ka na bi bono kedo do butea tika sarchinga ni non rambule bisinga kasi amatal chinga na burbur ni lam na ka ure chiko ya ni there's a financial and economic benefit ela kumikin na gaisia mati tal chuna kina sarbanua inda kila ubiti bono ekilele bono sarbanua ngo santola na rara ne wango bukan singa bukelulu saralak chuka ngo na leni no bese burbura le bono ngone rala ka ni biti le bono ngone rado kanga u beredir ne toke u beredir non rakor u bekani na kan rakakana u beredir non rambula besinga re beleta na barra botangar to re biti ertore re mai Bali ertore me Tahiti ertore me Cook Islands what is the difference ertore tangango Hawaii. So the same baravi and beka kada what the difference beka toibit na tamata tamsakai. That's a difference. Kaya na bono retu kina na no murai matanga lumita. Da bono murai ni tikina na buku ni rai ni rai bakalawa. Se do beka no baka sala raramba na buku ni kana maroi. Kana yang na be tuku makawango. O tal taksranga na no musare na no mulako abu ke Chile no muchuko may berto na Aborigines may Melbourne o katal ngaki na beran na wakanda na Maori. Libo na kanda buli dikin rai ni da kabibite. Yo na boleh tuku mbimbi menda sa te boleh tuku taka na bekam tanga membalik tiki kenda na nonton di koro na itukuni na nonton be kor na nonton bendal ni abu o kenda ketengo tukuni ko bang madala taka na nonton be kor na nonton bendal ni abu umdangango na bida na bula saoti o sa keritin ako tiko me bang taka me na nungu sema baka panua me na nona sana ya bimbi weekend teman-teman tamata sa tabiani menda kila na nonda isema berna tinanda berna tamanda kena be sema babanu entan tambe tiko kina be au mbalete ke baka mona baka madal taka berto na lubengu me matata tiko na baka madal ya I think it's upon us me kenda seranga baka tiki kenda menta na tarana tabia menta sana bola menta na bagandeo takatiko menta na pamadala takatiko berna lubenda baka madala tak mananga berna nonta mata bubal menta kilaba takiko na bibanu enta sa makina babio kanye yo menta nga dokter tini ya ule lima nanganingu ni lima tukana ngane ngorto saba kawati capital tiknga ndo tala na isama baka banwa ya na orto na lima na daubengwe na sama ina weni na isama i nanronga ai na sama na nungu isama i teilebu sama i matuku kena sama i narui mo alala
ando tala nei sama ya ko ya sambimbi ke na menda sate ko marora na no te tuku mandanga o kenda baka mata bubal abono enda la ko maikina na no dai sema baka bonua na bibono enda sa baka watikina na kenda na marama nda ko te kunandra undona kaya o kila ni lebu na vitala no era ndela ko kina membaleta na marama do ka tingo kenda na marama na ngona ili we were considered an asset na non-the tribal alliances na vika keve o kenta seranga na marama nda tarati ko na isa mambula ya ko ya we na nungurai na baleta na mbula ni marama ito okay kenda ndana kana na mbimbi ti ko weekend na nonda ko na isa ma nda sala isa mambula nindo na koro nda sala isa mambula tala nindo na asana nda sako tana biokanya ko ya we ya na nungu banana no ya ke pakai ndona buno menda te ko buke nanda te ko busaranga nanda lo mini vale bolana nanda te tuku o vida na nganem we orto de no tina menda sa bola sar tinga te tuku ka bernal beta o te a menda sangai bole tuku ta kana na tuku ni na da bone tuku ni mbale tango ya undona ko bule de me be nungu nau we nungu bune tene nungu nae nungumbu dokter Teresa kondo nambundo baka mavala tako kona kai tu na tubakawa nungumbu nando tubakawa o tu kuninga ngona koroka na ka satu wana serango ko mata tama ko kilabo na sartungo kono na isama ni baka panua na isama bakan ra wawati na wartana nganena na biwatin to kilabo na to kono na isama baka panua o kilabe weekend yo mutanga na nungu baka nanu menta sate ko busar ngai kya na nonda isama baka panua na nonda lo mani mata bubale mbal tanda na bono talanga na kali bukan tanda bitiki no kenda nonda lo mani mata bubale na isama tanda bitiko kina you carry a lot of na numun rai na bono ko mai sama kina ndona kana bisa mati tikilo maya menta rei rawa anda sangai ndage waset ko berna nonta mata bubale na isa mambula ya angan to na nungurai wa yau na duin ni weekend na tamba na wasala bala wa kila na it's a choice we have to but I think for the long term menonta is as a heritage menta sa marura na tukutukungo menta saranga menta sana marura na saranga dito todo sebenarnya nak balik sara lumita na nomor sebi bakal ngangkat ke weekend o klani santar bola kan bada barang untuk yang baki rono dulu sulukan dua santa bakal mata endo na baki bu re sara ni bita sori tu bango ena no dalam ni mata bu bale ro te te bu belen tua te bu me kaberto matuku sangga itu mulai ni berto naroi to sangga itu wir eroni la kota kana vitala na katonia ngai berni da nampak mengo rono tolo subukoro sakatolitu na be tu bango marro sartu kana lo mani vale toto ko bakawti yang kontor sarang wala madani na uru rani wasi amandanga viki mambesona ka vinton niki mamkila membaleti na uru ni sano muni woni dai siamo tiko kina almita naka dokter ti iyo dauro kila ni naur ngode kina na bono naur untuk kila tu kana history books do kai tu na phosphate bono itu kina phosphate iyo naur ko baka na lebniania no ko ros ngul kan do tingana kilometer square kilometer it's a one island nation ko entongan yan bakate ko kila ko ebe karotung bek sa katulni smallest island country in the world iyo buno sa tuni tuna na nonto tuna ke egg grade sarjunga dokter tie ko sambo quality tuna na do kay tuna sashimi se raba ke tibna ka berto na quality ni tuna ono sa tuna ika be matanggalika na kunonggo na bahkan raki average throughout 30 degrees
Kaya maniluto sembusar na raki na warunin raki runur subu kabaru subu kalima yo leb nangona tol sanga bulu dapat to na kata-kata na temperature na wilwil ni leni vanua kala sela ko tumbeng ko na non reto wilwi leni vanua ina uru ela songa na be fikara warote gitiko tuntig ni rale tinonondolo skena tin kalima nondolo na leni vanua Ike senga sar ni tatar kena na natural disaster balat ni ko etinika bilim songa bulu katolungan kilometer mana southern equator so etega butika ni kena budi ni gela ko sumbiani yo kara di mimpi ko waya yo so Benua binaka na unongo na uru ayo mtanga ndo kana nungu mai buli tarle le buna kai ke na bulani na challenges ndaka kuni reda na nonda na bikai buli tike tu as a challenge menda reda as an opportunity ike talanga na bunongo mai watu ike o apply taka kena na nungu scholarship ni lako ibuli ndona kana nonda sa nabi kau buli dani ke na nungule buli Australia baru teke talanga na bunongo na buli Australia na pambimbi na bulan ni ike ruto mangatakan nila buli Australia buli mangata kilabo me buli deke wala tanindu indu na currency nindala ko ni biti na indu ni labo na kena kukoa Bulat talang ike babuli diken tamenda tamatan do takataka. Kesa aku masa tamatan do takataka serna. Wala tana nanomu vengarabi ngandrebi bakali. Nanomu ibola. Ya udung kala komike o may lakomena 2012 o tia balele o timbeke runa bola o sangiti ko takataka. Ngui takataka ngabang ko salak serna na batana tanide na lebu ni kame mobe mongkaraba sa ngandre besarangan na bulan ni bingkarab. Umtangan kana nunggu there's always a second chance na mateni katum batasong yabe na scholarship ni karon katum bango sa kalau sarma. Na kalau di na matanga unggali buli talento na another area of discipline au sa kalau sartungan ni na pakambauta no salak. Balat na bunongo na ur na kena may baka uliviko na bulan ni kakavaka mo kakavaka yalondina saba tamatan dina na mo kakavaka ya kena karua mo garab talanga babina na manusala ko mike mo garab na talana kalu na lut mo may lut babina kasar singani sinraro na may tumango may do wana nanto ni biti ngom dengan sa songoto na boda sa kito se berni se lako na mga buka ibiti kayo mo samay kumasana may pabuli ko serangan na ng bulan ni garabi kalo pati ka natakabak mo na may mo samay garabab na katigi ka na mo matabubale iyo buno orto bita na district ike orto biatin karot kung na district ni na wakana weekend tambe kana tanan na beka district bukan na suburb beka iyo tigo na district lebu na go sa lebu search lebu bator ta kita sal ko tiko lebu search ko na kasa to sa tiko iyo na ako ngayon sandala ko may kenda may takataka ba binaka ndalo to ba binaka sa to sarte nga ba da ngarabot ko na kanda kadibikin namin tangkarap. Katoto ko makoti. Iyo bako nini binakachukayan do klan indo siya machukumayo loma. Klan do ko talaga maraming bit talaga ngor na uru
Tapabi di binakai ni dando saraban ay tamban dareda. So talagang lam maramo tulang ni bitir sa tunggo may nabi was pasifika doon ay binibin level tsuk may kukailins nagayla kaya ni Papinugini sa rasini tumikin na wakanda dareda na kada na tuki yan nabi mo na tapangandang walikin na pasifika sa artuer na doon bingarabi sa totok kino kada na tuki bakana kaun dito kuno tsuk maya nabula tapangandala ko kinan tatakaban naman di tabi na alon din ay totok sabi na kabalib sara lumita kebabi di binakabalib na musulit na mungaw na kami na kanipua kami din na narong italan noa klan songgor los ko na angona sa karumbe kan ni los ko sa katul totok ba ko na rong italan noa lumita yun sabi nga nimita ko na tarong italan noa aw musulit ko na ngaw na kaya ko so na binakatambe ko mababi ni binakambe ko behira na buku ni lingan ni susu bakay dorbe kemunia lumiti kerto nang anim sa kanangon ko na kau taratingan na nangon binanggo mo pabi na katakakina na maram na tinanggo na lingan ni susu na koro kitira orto na nungunay orto nunggu momo orto talanga may na koro o sinungan tayo total tingan na no va tekin na no va turango batoa te lebur to me mata tau no no samiti que no tingo na imbuka na tabale tu na vina numi na vika wete gitu ko na visusu na sawala nunggu bola no tumbola na ngone na nunggu mata bubale au na tatal tenga na turana tamangu au klani sindo lo rewale boko au na tatu no bola una takatachando tumbola na nganengo Vili Momo Yava Inoke o Manueli o na tabali bukete kuna nondo to koniete kuna bingo na ondo ngole tukina gomna ngau sember ni butu kiviti toka bebe na namba kingo kita sebitalo tikna na telefoni na Facebook eu bebe na tikuma na kalo na solito na bula ibale kelabi tu bertanda tabel yang kurtu sango leani abina eu binata tu na nabi kawitaki au kereta lamu binata kerto mai na koro mai wilebu binata kerto na kango nunggu tata lele mai kuruiri lambasa binata kerto tal tinga na sana binungumbu mai nuku nanurto na bulan ni bui tuna na mata bale na sana ya no kagne to pembu na bulan ni susu na kira kasar na lingan ni erna nunggu gas ni buli o sok sar ke using ni wakasamta ka se sale na vito seaki o babi na kata na nomni vito bermai nang gas ni buli na bi buli te mai na bi korni bul ke da u la ko mai au babi na kata na tapi kau tumika ramai na bono ke deu sa bulikina kere ke dera bagai tabi na nunggu tumberi ke mai birne tala na katawa libti na nomni bikau itaki berto telang na community bikito ingoi na uru na vale na kawaiti ko na do na binanumi o na katake to na sana naka tatati sa mundo nakabali sara alumita na musuleto no mungaon na pamili na kabarto no vitamani katalakin arto na ngone na norto vito konitiko na musasanga me bakani da kilati ko na vitala no na nugo bata birando me baitavi arto tiko irna vito konitiko na esa muerto na non vitamani sangan mulai kinorono mo tumbu kerto talaga ngani kerto nan dovem Torang binibini nga vi daw binile sati ko vi kem donom dolom ni vale o klani robarong tal nga mengo iya yo wabini nakatikerto talanan daw bengo kerto talanan bungongo nakabali nawali nan daw bir tubira bityo ko na bingo na todo nakatalangan to nangono binakango ni suleto na batawa ni batawa ni bitalan no biyaw mo biwase to kakina
Totoko makawati nakapakalevo na nung sulit mo nung muna siya matalang kami ngo chupili nakapalevo Mrs. Simmons na marama ni kumbulaw may buwa siya matiko kinabuno siya nganga o klani na soli bula tiko kwa matwata na buku ni bulongo nakapalevo Sara chupili na yalo nila masoli. Iya. Iya, bentar mo masa di mami di pinaka chupili kena matalaga to virtu talaga na mula di buli me Australia. Almita. Iya. Pinakatakir to chika na nunggu kita ule kemna scholars na Australian Award Scholars virtu na nito 55s. Pinakavali na nabitokani na viva kailunganga tikitiko. Klavi weekend dona katalaman tanggaro nunggu nonda informal networks and so nunguna they really complement us on the journey. So you just need that kind of network. Balunganga tikikuti ko na numutos. Buka wabnate ki rtoki na nunggu bitokani ko na Australian Award Scholars o Chiu o Law Serra o maybe total nga nan natabali to na nabitokan klakim sa may i tadiniti ko na lakalakong ko na namimsali bulimay kim sali sumay sa may samat ko na nabiwakan ko na lakalakong ko iyo pinaka doktor pinaka chill pinaka sar chupili na dobito ko ni chukumay ko nilega na isya manibyo kandir to na kito nang wala ni siyanganga merto na may baita talaga na program go binak valim sara lumita kito sara lom sarto ni valim berto no vitamani may nauru nita kini nangon ndolo kina narara ni mga buko may nauru kay nandi and ndolo ngolo to na sot kini may suba si may vite nakawali sa to ngolo bodorobo nakawali sara kito saba mo yani mane manda mane Naka. Iya, santo. Binakalumita. Iya, mami binaksara berto na vitamani alumita lek na ua, norto sa mati ko may nauru, kaya na ituke. Wekanda ituke na siya mati ko may nauru loma, yabala do bula binaka, bikim ni kaya na wekanda ituke, di ba karong mati ko may nauru, kim sa baka mo sar chuka ni baka bikim ni todo kasara, baka binakatay na itabi kaya na bigarabi. O sa baka mo chuka ni baka bikim ni maramata. Nak.